harus kuat. Bangkit suut malu sakit. 2 tahun libur mekelo benganggur. Jalan jani ulang Mulai dari nol ya. liu nak ngorang pidan jaja jani sumping. Yang mikir realistis pidan saja jani tusing. Jani ada ragu lah bareng-bareng maju. Mulai ada jalan raga harus terdepan. Percaya pasti ngidang, pentingnya berjuang. Lemah anu lantang, jalan jani ulehang. Sing perlu raga gengsi, apa buin frustasi. Jani atur strategi, Ayo bangkit kembali. Maka lo sing ke sekolah kanggo ang belajar cuma ya dia stun kuang fokus nih penting ngidang lulus. Guru di sekolah mulai terkenal galak-galak, tapi guru di Jumat ternyata basangnya lebih bawa pidan raga di sekolah ngidang laib-laiban. Tugas pandemi iraga tua bisa chattingan, lanjani barengnya kupang 5 ajak mekejang. Berdoa apang virus jak pandemi ne enggal ilang. Percaya pasti ngidang, ne pentingnya berjuang. Lemahe anu lantang, jalan jani ulehang. Sing perlu raga gengsi, apa buen frustasi. Jani atur strategi, Ayo bangkit kembali. 2020 bekerja mulai lesu. Makan ungang sehang ulian cengga di pesu. Bekerja mau olahan apa ngidang bertahan. Ada ne berjuang nanging enu metalang. Liu ne mengeluh ne madan hidup kaden alo. Ada ne menyerah ulian terlanjur pasrah. Lanjut di cengah bareng-bareng berubah. Apang hidup ngidang melah. Percaya pasti ngidang, ne pentingnya berjuang. Lemahe anu lantang, jalan jani ulehang. Sing perlu raga gengsi, apa buin frustasi. Jani atur strategi, ayo bangkit kembali. percaya pasti ngidang, ne pentingnya berjuang. Lemahe anu lantang, jalan jani ulehang. Sing perlu raga gengsi, apa buen frustasi. Jani atur strategi, ayo bangkit kembali. Percaya pasti ngidang, ne pentingnya berjuang. Lemahe anu lantang, jalan jani ulehang. Sing perlu raga gengsi, apa buin frustasi. Jani atur strategi, ayo bangkit kembali. Percaya pasti ngidang, ne pentingnya berjuang. Lemahe anu lantang, jalan jani ulehang. Sing perlu raga gengsi, apa buin frustasi. Jani atur strategi, ayo bangkit kembali.